Gloria lil-Mulej! Nilqawkom ġewwa River of Love iżis aħwa, dawk kollha tisegwuna mill-YouTube, Facebook u anke fuq televiżjoni. Illejla għandna service daqsxejn differenti minn tas-soltu. Għandna żewġ aħwa llum magħna mill-Ġermanja li l-Mulej ħellisshom u għamel affarijiet kbar magħhom kienu fil-ħajja diffiċli. Droga, sess, prostituzzjoni, minn kollox. Il-lejla ħajitkellmu ħarira ftit sekondi kollha kemm huma qed ngħidulhom biex jgħidu wkoll il-Mulej kif misshom waqt li kienu hawnhekk. Huma mill-Ġermanja, mill-Berlin u ħadd isimgħu daqsxejn ukoll x'poġġilhom il-Mulej fuq qalbhom. Isimgħu stess, isimgħu minn qalbkom, isimgħu sew x'qed jgħid lill-Mulej. Hallelujah. Okay, come here, sister, come. Where is the other mic? You have it already. Yes, she can start. What is your name, sister? Janine. Janine. And you are from? Berlin, Germany. Berlin, Germany. We're going to, okay, but Janine, would you please tell the audience, we have people watching from on YouTube and Facebook. Just tell us and our sister will translate for you. What's in your heart and what did the Lord do last Saturday and how the Holy Spirit touched you? Yeah, okay, I will do it. Okay. So, yeah, I want to introduce myself that, we belong to the X Out Loud group. Rrit nintroduċi nnifsi, aħna tnejn ġejna intqajna ma'kom permezz tal-grupp ta' X Out Loud. And I am very pleased to be here and, to be with the family, the body of Christ. U jiena tassew grata li qiegħda hawnhekk flimkien mal-ġisem ta' Kristu. And last Saturday we've been here in church. Is-Sibt l-għadda konna hawnhekk ġo din il-Knisja. And as the pastor was speaking about doing judgments and Malli l-pastor kienet jipprietka badi jitkellem fuq il-ġudizzju kif aħna niġġudikaw l-ħadd ieħor. Soon came a moment for me where I got a thought about him. U jiena ġie ħsieb moħħi fuqu. And I felt like I lose the concentration. And I start to lose. U tlift il-konċentrazzjoni tiegħi. So immediately, because I know, by God's grace, I know how to deal with that, and it was interesting that the pastor was preaching about that. U immedjatament mbagħad indunajt u isa bitwaqqafni dik il-ħaġa milli nirċiev il-bidejt il-pastor. I repented immediately. U dak il-ħin indimt mill-ewwel millet niġġudika. And I decided to destroy my judgments. U ddeċidejt li nkisser dak il-mod li jiena kont qed niġġudika lill-pastor. So, I mean, a lot was happening in the whole preaching, but at the end, the Spirit of God spoke through me about a very important verse. Okay. Kienet għaddej ħafna dak il-ħin waqt il-prietka umma fl-aħħar il-Mulej vera misni u kellimni permezz ta' vers. He blessed me so much. Berikni b'mod qawwi. With the verse, my word cannot be broken. Bil-vers li l-kelma tiegħi ma stax tinkiser, ma stax mullura. And when the preaching was over, he invited us to come in front and for prayer. U meta l-prietka spriċċat, il-pastor stidilna biex niġu quddiem għal talb. He was standing beside me, the pastor, and was praying for a guy. U meta l-pastor kien jgħid ma' ġenbi u beda jitlob għal xi ħadd ieħor. I felt a heaviness, and the presence of the Lord and his anointing was so strong. Ħassejt il-qawwa talla u l-preżenza jisa bħala toqol u d-dilka talla kienet verament qawwija. I received a lot. U rċevejt ħafna. And it was about to do a decision against judgments, any judgments.
U kienet kollu propja minn deċiżjoni li jiena nkisser dak il-ġudizzju li kienet jiġi kontra l-pastor. He received words from the Lord for us. U arċieva kliem minn Alla għalina. We were immediately delivered. Konna meħlusin immedjatament. It was amazing. U kienet tassew tal-bliħ. What I feel? What did you feel? What did you feel? Yeah. I mean, I know this situation, and I am really blessed in any time when God set me free. Jiena naf kont familjari ma' din is-sitwazzjoni u dejjem nkun imbirka meta Alla jeħlisni. It's very strong. It's very strong. Kienet powerful immense. But after then, I felt. Yeah. Yeah, I felt free. Wara dan ħassejtni tassew ħielsa. Amen. Hello, my name is Kimberly, Hello, jiena jisimni Kim. and we know each other also from X Out Loud. U aħna wkoll intqajna minn X Out Loud. I try to make it very short. Nagħmilha verament qasira, nipprova. When we met each other, Meta ntqajna, God gave me a song, Alla tani kanzunetta diska. and the name was River of Love. U l-isem tad-diska kien River of Love. I didn't know that she U ma is kontx going, naf x'inhi l-isem tal-Knisja. going in a church which calls River of Love. U li ħammur ġo din il-Knisja li jisimha River of Love. Then I, on Saturday morning, U s-sif filgħodu I was praying, kont qed nitlob and while I was praying, I saw a picture with two lions. u malli kont qed nitlob rajt stampa b'żewġ iljuni. And I saw the female lion roaring into the atmosphere. U rajt il-jun lessa tajjat fl-atmosfera. And I saw the male lion running around and taking care and being a shield. U rajt il-jun ir-raġel jiġri u jassess madwara u jkun it-tarka tagħha. And so because I saw the female lion roaring and a bit further, Allura peress li jena rajt il-junessa tajjat u tkun jisektar timx il-qoddim, I said, Lord, you have to tell me if it's really from you. għatlu mulej jek din hija minnek tittajdli. So you have to confirm it through someone I never expect. U konferma xili minn xaħat li jena mux ħankun nistannija minn għandu. So on Saturday, Pastor was preaching. U s-sibt ma ta' kienet jiprietka l-pastor, The funniest thing is the same happened to me with the judgments. l-istess ħaġa ġrali bħal ġanin li bejt nġudika. And I mean, my spiritual father in Germany is talking a lot about that. U l-missier tijaj spirituali ġewwa l-Ġermanja jitkellem ħafna fuq din ħaġa. So I should know better. So misni kont nafaħjar minn hekk. Anyway, Imma insomma. about the judgments. Yeah, okay. The point is that often we do judgments. Il-punt huwa li ħafna drabi nuġġudikaw. Well, we are smiling, but inside of our heart we judge. Għedin nitbismu ma ġo qalbna nġudikaw l-ħattijħor. And how we know that we judge is when our heart gets hard. U nkunu nafu li nġudikaw għax mbagħad qalbna tibbis. So I get taught 4 years about that all the time. Ejli snin nisma' fuq din il-ħaġa. So that means I'm not better or less or something. I just know it and I received it. But even then, in my flesh, it can happen. So mhux xina aħjar u hekk ġasta xkont naf qabel imma kont smajta imma dak il-ħin xorta ġixxejt fil-ġisem għax fil-ġisem tiegħi ġġudikajt. So, and it happened. U ġrat. So while it happened, I was like, no, I will not receive that. U malli bit tiġri din ħaġa qed le di mhux ħanirċevija. And I said, God, I choose pure love. U għet mulej jina nażjel imħabba pura. And I blessed this pastor. U nbierek lil dan il-pastor. As soon as I did it, U malli għamiltek, the pastor spoke about the lion. il-pastor tkellem propja fuq dak l-jun li jina rajt. And I was like, oh my goodness. He confirmed it and he didn't even know.
U dak li ħinet tillallu, tipo, għax huwa ma kien jaf b'xej ovvjament dil-ħaġa. So I told it Kylie and Rebecca, Għed il-Kajli u r-Rebekka. and they say, you have to tell that the pastor. You have to share it. Irridu ngħidu ilu din lill-pastor So I shared it quickly, u għattilu ta' malaj. and then the pastor said, come, let me pray for you. U għalajna ħanitlob għalikom. And so I came in front, U ġejt fuq qudiem. and I had like 2 minutes more because he was praying for another guy first. U stennejtu żewġ minuti se kemm jitlob għal xatt ieħor. And this 2 minutes was very important for me because I said, Lord, I just want to receive from you. If you want to tell me something, just tell me. I want to receive it. U kienu vera importanti daw iż-żewġ minuti għax qed l-ummu lej jiena rrid nirċievi minn għandek u jekk għandek xi ħaġa għalija tieli rrid nirċieviha. And when the pastor came in front of me, U ma tiġi quddiem il-pastor a consuming fire was between us. kien hemm nar qawwi bejnietna. I could literally feel it all over my body. Stajt inħossu ma' ġismi kollu. So I felt his incredible anointing. U ħassejt id-dilka tremenda li kien hemm fuqu. So, and so then he was praying for me. He didn't even touch me. U kienet jitlob fuq iqas biss misni. And then he just said, fire. U qal nar, fire. And I thought I'm there. U jiena waqajtu jaħsebni mort fuq il-wara tal-knisja. I didn't realize that I was still in front. Imma fil-vereda kont għadni għaw dil-biċċa. And then he was prophesying over us. U kienet jipprofetizza fuqna. And one thing was very important for me. U kien hemm xi ħaġa vera importanti għalija. Because I had a lot to do with self-hatred. Għax kelli ħafna problemi li nobot li l-nifsi. So until now, I hated really myself and I thought I'm ugly. U sa issa ġifieri sa dak iż-żmien verament kont nobot li l-nifsi u verament nemmen li jiena persuna kera. And he constantly said, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. U l-pastor qal kontinwat inti sabiħa, inti sabiħa, inti sabiħa. The father through you. Sorry. Il-missier qal inti sabiħa, inti sabiħa. And I don't know what was all happened, but I got delivered. He healed something inside of me. Ma nafx eżax ġara, ma ġejt meħlusa u fejjaq xi ħaġa ġewwa fija. And what was the most important for me? U l-iktar li kienet importanti għalija, The father told me, il-missier qalli if I would not destroy my judgments, li jekk jien ma nkissirx dak il-ġudizzji li kont qed nagħmel, the father could not speak through him to me. il-missier ma kienx jista' jberikni And u I would- jkellimni minnu. And even if he wanted, I could not receive. U anke jekk ikun rid nirċievi xi ħaġa ma kontx inkun nista' nirċeviha. Amen. Hallelujah. Ayan umu, ayan atu glorja il-mulej. Let's all stand. Praise God. That's a powerful word for all of us. Dikija kelma b'saħħitha l-kolna kemm aħna. And it's true. It's been my experience in my life that when we judge a man and a woman of God, that may be the very person that God wants to bless you through, and you block God's blessings for your life. Inti tiġġudika lej persuna, tħares lej persuna, tiġġudikaħ minn barra, għax jajja ta' xi werza, għax bil-mod, għax whatever, u tiġġudikaħ f'qalbek. U inti tiblokkja dak li Alla għandu għalik. U ħafna drabi, Alla jibatlek messaġġier biex jaħilsek u jbirkek jew fejqek mhux fil-pakkett li taħseb int. God many times chooses to bless you through a vessel, through a man or a woman of God that may not have the package wrapping that you presumed. Amen. So be careful so that you don't miss anything that God has for your life. Hallelujah. And that's what happens many times when you stop receiving from your pastor is because in your heart you've judged him. Meta inti tiqaf tirċievi minant il-pastor tiegħek għax inti f'qalbek iġġudikajtu. And I may not know, or whoever it may be, they may never know. Forsi dak il-persuna, jew dak il-pastor għabla għad ma ħajskopri, but you will miss out. U inti għad ispiċċa demissja. Amen. Bħalma jgħid Pawlu fit-2 Korintin kapitlu 5-16. As Paul says in 2 Corinthians 5:16, we no longer discern or know each other through the flesh. Aħna ma narfux iktar il-xuxin permess tal-ġisem. But now we discern and we know each other by the Spirit. Hallelujah. Aħna nafu s-sarġil narfu xuxin fl-Spirtu. Amen. Hallelujah. Praise God. Let's all stand
let us bring our tithes and our offerings to our God. Hallelujah. Just like as the scripture instructs us. And nġibu d-deċma tagħna u l-offerta tagħna lil-mulej bħalma l-Iskrittura, and let us give it to him with the Lord with love in Jesus' name. Ma jnatu lil-mulej id-deċma tagħna u l-offerta tagħna minn qalbna minħabba. Hallelujah. Għadaw kolla li jintom ma tissegwuna fuq YouTube, Facebook u mezzi oħrajn, tistaw tibatu d-deċma tagħkom u l-offerta tagħkom, donations tagħkom, tistaw tibatu għam bil-Revolut. Il-Revolut number, il-numru tal-Revolut tal-Knisja hija 99239-132. Anybody who would like to send a donation, love offering, or your tithe through the Revolut, you can send your donation through our Revolut number, +356 area code, and the number is 99239-132. You may also send your donation or your love offering through the post, through mail, or through even a bank transfer. Tista' tibgħatu l-offerta tagħkom id-deċma tagħkom ukoll permezz ta' wire transfer tal-bank jew inkella check fil-posta. Okay? Everybody say with me, kulħadd jgħid warajja, Heavenly Father, I thank you for giving me the gift of your Son. And through your Son, I have all gifts that belong to me in his name. Grazzi Mr. Addis li tajtni lotja tija ta' ibnek Aziz Ġesu Kristu. U permess ta' din lotja fih jien għandi kull lotja oħra li llum hija tiegħi. Father, receive this gift and multiply it so that the work of the gospel in this land and beyond will continue to go forth. In Jesus' mighty name, as you provide also in abundance for my needs. Mula jbirek din iż-żerja li jenat nizra, mula għaddis ħalli x-xogħol tas-saltna jkompli sejjer il-qudiem bla waqfin f'din l-art u artijiet oħrajn mula għaddis bla waqfin. U grazzi li inti tipprovdili u l-bżonnijiet kollha tiegħi jiġu milħuqa f'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. All right, Gloria al-Mulej, nil-Awmana, l-Albert, il-Anthony, u l-Catherine. Welcome to River of Love. Hallelujah, nil-Awkom fosna ħwa. Kulħat jgħid it-talba warajja biex nirċivu l-kelma tal-Mulej l-lejla, il-Mulej għandu għalina. Illu Mr. Addis, kellimni bil-Spiritu Santu u bil-kelma tijak. Għatini revelazzjoni u grazzi mulej li l-kelma tijak hija li hija fejqan ħelsien salvazzjoni. Mulej, neħki minn ġo qalbi kull forma ta' preġudikazzjoni biex minn neħki kull forma ta' blockage u tfixkil li tista' tfixkilni milli nirċivi il-kelma tal-mulej. Grazzi mulej tal-maħabba kbira tijak li inti sejjaħ li ibnek jew bintek Aziza. U l-lum nirċivi l-Ispiritu Santu u grazzi li għatma għanerġa nkun l-istess iktar għal-glorja tijak missir. Amen. Morru fil-ktib ta' Lut kapitlu 12. Lut kapitlu 12. Il-messaġġ huwa llum it-tieni parti tal-messaġġ Spirtu, Ruħ u Ġisem. Kulħadd jgħid warajja dil-kelma, jiena Spirtu. L-Spirtu dak li jien. Jiena għandi ġisem, għandi ruħ, nipposjedi ruħ u ngħix ġo ġisem. Il-ġisem fejn ngħix huwa l-indirizz tiegħi fuq din l-art. Imma l-indirizz tiegħi mhux jien. L-indirizz tiegħi hija biss fejn ngħix. Amen. Fil-Lut kapitlu 12 vers 9. Bil-Malti u bl-Ingliż tinstema naqa differenti. Ħanidha bil-Malti l-ewwel mbagħad ngħidha bil-Ingliż. Barra minn dan, aħna kellna wkoll missirijietna tal-art. Kienu jwedbuna. U aħna konna nweġġuhom, jiġifieri nirrispettawhom, nonorawhom. Mela kemm aktar għandna noqogħdu taħt il-missier tas-sema biex ikollna l-ħajja. Ħanaqraħilkom bl-Ingliż issa dik. Hebrews chapter 12 verse 9. Furthermore,
We have had many fathers of our flesh, which corrected us. Kenna ħafna missirijiet, skont il-ġisem, li kienu jikkorreġuna. And we gave them reverence, jon kella onorajnijom, rispettajnijom. Shall we not much rather be in subjection? Allura ma nix iktar ukoll noqogħdu sottomessi to the Father, listen, of spirits and live. Father of spirits. Bil-Malti jgħidlek missier tas-sema. Għalkemm qed jirreferi għall-istess missier, imma mhix tradotta skont laqda Biblika Maltija. Kemm minnkom għandkom il-Bibja it-Trinitarian Bible, il-sewda. Kemm minnkom għandkom Bibja sewda. Xtajt fl-aħħar biċċa, missier xtajt. Missier l-ispirti. So that's the right translation. Emmek, jekk xi ħadd qed jismana mill-laqda Biblika Maltija, hemmhekk għandkom żball fit-translation. Għax għalkemm vera huwa missier tas-sema, imma l-translation mhux hekk tgħid, il-Bibja tgħid missier l-ispirti. Smajtu għadik? Missier l-ispirti, father of spirits. Mhux father of souls and laqqas father of bodies. Battu għadi? Mhux missier tar-ruħ, tar-irwieħ. Mhux missier u laqqas tal-ġisma. Missier tal-ispirti. Fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 4, marru hemm. Ġwanni 4. Ġwanni 4. Halleluja. Jekk jiena kelli ngħidlek int min int. X'inhi r-risposta tiegħek? U jekk jiena ngħidlek int x'int, x'inhi r-risposta tiegħek? U jekk ngħidlek int kif tħossok, x'inhi r-risposta tiegħek? Ir-risposti ikunu tlieta differenti. Fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 4, il-ġimgħa l-oħra aħna għedna li skont l-Iskrittura Ġenesi 1 vers 26 sa 28 tgħidlek li Alla ħalaqna fi xbija tiegħu. Amen? Naqblu hemm? Hekk tgħid l-Iskrittura. Alla qal ejjew nagħmlu il-bniedem fuq ix-xbija tagħna u fuq is-sura tagħna. Fuq ix-xbija tiegħu, fuq is-sura tiegħu Alla ħalaqna. U raġu mara ħalaqhom. Amen? Mbagħad fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 2 vers 7 tgħidlek li Alla qabad il-bniedem mit-trab tal-art, mela l-ewwel ma ħalaq huwa il-bniedem naturali. It-tieni Alla għamel tafarruħ fih u mbagħad nefaħ fih l-Spirtu tiegħu biex hekk isir ħlieqa ħolqien ħajja. Mela anka fil-Ġenesi kapitlu 2 vers 7 għandna tlieta indikati. Fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 4, skrittura li ħafna minnkom għandkom tkunu tafuha sewwa, Ġesu jgħid dan il-kliem. Vers 23. Imma tiġi sija, anzi issa ġifieri waslet, meta dawk li tassew jibdew jaduraw lill-missier fl-ispirtu u fil-verità. Fl-ispirtu. Għax il-missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Kulħadd jgħid Alla u Spirtu. Għandna kif rajna fil-ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 9, Alla u missier ta' l-ispirti. Amen? Halleluja. Issa morru fit-tieni l-ewwel Tessalonkin. L-ewwel Tessalonkin kapitlu 5. Pana bħalma Alla huwa Trinità, Alla missier, Iben u Spiritu Santu. Hekk aħna magħmula Trinità. Aħna Spiritu għandna nippossjedu ruħ u ngħixu nabitaw ġo ġisem. Xi ħaġa li hija verament sabiħa u glorjuża u fiha ħafna xtomod, għedna nhar is-Sibt u l-Ħadd li qabel ma bniedem dineb
it-tlieta huma kienu divini. Il-kelma divini. Fit-tieni Petru u morru istudjaw għadi, għax din hija sabiħa immens. Illum aħna ġejna magħmula bħal Alla u l-Ispirtu tagħna jissejjaħ divin. Letteralment fil-Grik tgħidlek theos. Kemm minnkom mortu tfittxu għadi. Mela l-bniedem meta jiena u inti twilidna minn ġdid fl-Ispirtu. Kemm minnkom ġili smajtu predikaturi jgħidu li Alla jrid ifejqek spiritualment? Qatt ma smajtu prediki li Alla jrid ifejqek spiritualment? Huwa talim fals. Mhux jinstema' sew imma huwa fals. Alla ma jfejqek spiritualment. Lili u lilek ma fejqek spiritualment. Il-spirtu tiegħi m'għandu bżonn fejqan. Għaliex illum l-ispirtu mhux tiegħi huwa tal-Alla. Alla m'għandu bżonn fejqan. Fejn għandu bżonn, ħafna minnkom għad kommentom konfetti. Meta inti Tieni Korintin kapitlu 5 vers 17 tajt, supposta fuq bla-men. Kull min huwa maqut ma' Kristu huwa kreazzjoni ġdida. Il-bniedem il-qadim għadda miet. Il-qadim mhux il-bniedem tgħidlek, il-qadim tgħidlek. The old have passed away. Kemm minnkom tulidtu mill-ġdid? Kif ħarestu lejn il-mera? Xrajtu? Il-bniedem l-istess. Dak għax intkom kontu qed taraw il-bniedem l-antik. Kontu qed taraw il-ġisem. Imma l-bniedem l-ispirtu huwa totalment ġdid. Meta isimgħuni, meta xi ħadd jgħallem li l-bniedem Kristjan jiġi jista' nfejjaq spiritualment, qabel tinstema' sweet, imma hija dottrina falsa, mhijiex dottrina tat-testament ġdid. Infatti fil-vers kelma laqas testament qadim, għax fit-testament il-qadim kienu mejta. U fit-testament il-ġdid mhux fejjaqhom, tom spiritu ġdid. Tidu ċabx buktar. Issa b'mod loosely, b'mod loose, mhux l-ewwel darba forsi xi ħadd well-meaning jgħidlek you need spiritual healing, però meta jgħidu l-kelma spiritual healing issa jekk irridu nikkwalifikawha mhux iktar spiritual, hekk soulish healing. Ir-ruħ. Issa, aħna nistgħu niddividuhom mill-lat ta' ponta di vista ta' nistgħu niddistingwu. Mhux għax nistgħu tisseparahom. Inġi ma tistax tara l-ispirtu ta' Gordon il-belt, ir-ruħ ta' Gordon ħadd ħin u ġismu l-gżira. Tifhem, ma tistax tisseparahom, imma tista' tiddistingwihom. Dik id-differenza. Qed tifhmu? Halleluja. Ġifieri jekk taraw xi ħadd il-gżira ta' Staffarra ta' Street, żgur ma nkunx jien. Halleluja. Afolja llum il-ġurnata qabel kienet xi mod naqa' famuża mħabba x-xogħol li kien isejja, ma llum il-ġurnata businesses u banek u corporations jgħidilhom. Anyway, imma fis-sens li għalkemm l-iskrittura tiddistingwihom, però ma tistax tifridhom. Għalkemm it-Trinità tista' tiddistingwiha, però ma tistax tifridha għax hija ħaġa waħda. Alla wieħed. Kapix? Amen? Halleluja. Mela, isimgħu għadi l-iskrittura. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Nixtieq li tmorru sa nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Tweduni. Morru studjaw din l-iskrittura. Għax fija, by the way, din l-iskrittura hija riga. Tfissu riga? Tfissu riga? A ruler? Inch tape. A measuring tape. Ġifieri, meta tiġi għal dottrina, din hija waħda minn dawk l-iskritturi that we use to decipher
doctrine. Qed tifhmu? Infatti dan il-messaġġ ta' aħna spirtu, għandna ruħ u ngħixu ġisem huwa wieħed mill-iktar messaġġi fundamentali biex ma tagħmilx froġa dottrinali. Taqbel di. Għamela postja fuq Facebook xi ħadd iżda. Mela, il-messaġġ ta' jiena spirtu, għandi ruħ, ngħix ġo ġisem huwa wieħed mill-iktar messaġġi fundamentali biex ma tagħmilx froġa dottrinali. Amen, kemm taqbel? Vera, bis-serjetà. Għax inti, pereżempju, ħasemilkom ħaġa waħda. Kemm hawn minnkom ġieli saqsejtu lilkom infuskom jew smajtu xi ħadd jitkellem il-Kristjan jista' jkollu demonju. Saqsikom mistoqsija. Kristjan jista' jkollu demonju? Żgur. 100%. Żbaljata. Mark kapitlu 16 minn vers 15-20 ix-xjata minn ġo Kristjani Ġesu qalilhom biex jorġgħu. Infatti tidnejlek skrittura oħra, fl-iskrittura qatt ma tara nies li mhumiex Kristjani jiġu meħlusa. Nhar is-Sibt li għadda, żewġ Kristjani bdew jinħelsu hawn. U ngħidilkom għaliex. Għar-raġuni hija di. Għax jekk inti l-ewwel ma tagħmilx l-Ispirtu Suprem, ix-Xitan għandu kull kwalinkwa awtorità u jgħix fil-persuna. Issa, peress li dan huwa suġġett vast, imma ħana parentesi. Meta Kristjan, meta bniedem idur lejn Kristu, liema parti minnu tinbidel? Min? L-Ispirtu biss. Għad baqalek tiddilja issa mar-ruħ u mal-ġisem. U meta xi ħadd iħareġ jgħidlek ġisem, aħjar tikber iktar fl-Ispirtu. As a matter of fact, da għamil żball dottrinali issa stess jien. Inti ma tistax tikber fl-Ispirtu, tista' tikber biss fir-ruħ. Alla jista' jikber? Għax l-Ispirtu Alla fik. Li jikber huwa r-ruħ u l-ġisem jiġi kontrollat minn ruħ matura li hija kontrollata minn Spirtu Alla. Għalhekk inti, ħanidkom, peress li leġor il-mulej juża ħafna dal-ministeru biex jinħallsu ħafna Kristjani. Infatti jekk jiena ngħidilkom ara, rajt 500 ruħ jinħarsu mix-Xitan, kollha kienu Kristjani. Kollha. Għadna qatt ma rajt ħadd f'ħajti jinħeles mix-Xitan li ma rridx il-Kristu f'ħajtu. Qas wieħed. Isma'. Mela. Meta inti bniedem jersaq lejn Kristu, li jitwieled mill-ġdid huwa l-Ispirtu. Imma għaliex issa tibda battalja fih? Għax ir-ruħ għada l-antika. U l-ġisem għadu l-antik. U l-battalja tibda issa għax l-Ispirtu Alla, inti ġili jettu xieġri mill-Ispirtu tiegħek. L-Ispirtu tiegħek huwa mejjed qabel ma titwieled mill-ġdid. Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 2 jgħidilek bl-aktar boċċar, intom kontu mejta fid-dnu bietkom. Ġesu ma ġiex ifejjaq il-midinbin, Ġesu ġej għajjem il-midinbin mill-mewt. L-Iskrittura jekk tgħidlek aħna ġejna mqajma mill-mewt mhux minn fejqa. Għalhekk tgħidlek l-Iskrittura, għalhekk min jiġi jgħallem il-fejqan spiritwali huwa tal-in fals, qabli jara xil-widnej. Imma llum jiena li naf l-Iskrittura sew u nagħti glorja l-Alla għadni ma naf il-ħadd li imerini fuq dawn l-affarijiet u anke palaw fil-vojt jafu, imma jpalaw miegħi ma jafux għax m'għandhomx il-gazz. Tifhem? Halleluja. U jekk jiena tajjeb xi ħaġa nagħti glorja l-Alla għalija. Amen, perfett minix, għadni nikber, għadni ma lħaqx il-milja imma naf li teżisti. Allura mhux ħaniqafaw.
This is the worst you've ever seen me. Tomorrow I'm even better. Amen? Illum la tarawni. Għada ħankun ħafna ħjar. We should be getting renewed every day. I'm getting better every day. Kolla kemmetkom. Amen? Hallelujah. Mela, meta bniedem jersaq lej Kristu, number one, titqisu intom li kull bniedem ġej mill-pakket tal-background tiegħu. Għandek nies meta jiġu għal-ħelsin, jiddependi x'ikunu involvew ruħhom matul il-ħajja, jinħelsu f'ħakkatajn. Però hemm nies li jinħelsu by increments. Fimtu għadi? Xi tfisser by increment? Jiġifieri, ma' żmien jiddependi kemm huma jikkooperaw u lestu jirrilaxxaw ċertu strongholds f'ħajjithom. Jiena naf nies li jgħidu li jħobbu l-Kristu, jitkellmu fuq Ġesu, ma jistgħux joqogħdu mingħajr mara. U mhux qed ngħid għall-mara taż-żwieġ tagħhom, qed ngħid mara differenti kull ġimgħa. Jew raġel, jew it-tnejn. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek li aħna għandna nimxu fl-Ispirtu, mhux timxi fir-ruħ, għaliex timxi fil-Ispirtu? Għax xi taf xi tista' timxi fil-Ispirtu. Jiġifieri f'kelma waħda alla tgħidlek, ħalli l-Ispirtu Talla jiddominalk ħajtek. Ħalli inti is-sesswalità tiegħek meta tiġi għal affarijiet li huma perversi u dak kollu li huwa barra minn żwieġ ta' bejn mara u raġel Alla jsejħlu pervers. Sewwa anke kwa pornografija hija perversa, anke kien hemm mur ma' mara li għadni single u mur ma' waħħa xorta huwa perversa għax għadnu plisa jitfak fl-infern. Sewwa aħseb wara l-Iskrittura tgħidlek dnub, hemm dawk id-dnub jitfak fl-infern. U dnub ukoll sess ma' l-istess sess, dak mhux dnub. Il-Bibja tgħidlek dak huwa pervers u Alla iktar mill-oħrajn taf għaliex għax huwa jkun mond kontra n-natura. Qed tifhem? Unnatural. Dak huwa messaġġ ieħor. Sewwa, allura meta inti bniedem jersaq lejn Kristu, jesperjenza twelid mill-ġdid. L-Ispirtu tiegħek totali. Inti m'għandek spirtu tiegħek issa li hemm fik l-Ispirtu ta' Kristu. Issa, ejli, Kristu għandu bżonn jikber. Kristu għandu bżonn fejqan. Brothers and sisters, this is powerful. Tit ngħidilkom ħaġa. Taf l-Ispirtu tiegħek il-verità diġà kollha tafa. Taf li fl-ewwel Ġwanni da kollu ġej mill-Ispirtu issara. Xejn preparazzjoni minn dak. Fl-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 20 u 27 tgħidlek intom irċevejtu dilka tal-Ispirtu Santu. U intom tiġà tafu kollox. Mela issa ma niġux iktar fellowship. Għalhekk imbagħad jgħidlek vers 27 u m'għandkom bżonn ħadd li għallimkom, mela vera m'għandi bżonn niġi iktar fellowship. Jekk taqbadha f'dik l-Iskrittura biss u tagħmel dik biss il-Bibja, tiġix iktar fellowship. Imma mbagħad Alla jgħidlek jien appoġġejt dil-kit ta' għalliema, dil-kit ta' apostli, dil-kit ta' profeti, dil-kit ta' rajja, dil-kit ta' evangelisti, ħalli b'daw il-5 inti tilħaq il-milja tiegħek fi Kristu. Qed tifhmu aħwa. Mela moħħkom hawn. Isimgħu għasew. Camera, please get this. Give me this camera. Hallelujah. Meta jiena u inti qabel ma ġejna lejn Kristu, ejja nimmaġinaw għall-argument tal-kelma li konna għandek spiritu f'dal livell, għandek ir-ruħ f'dal livell u għandek il-ġisem f'dal livell, ma għandek tlieta l-istess livell. Però tlieta mejta. Il-ruħ, il-spiritu mejjed. Mejta fid-nubitna. Ir-ruħ mejta. Anzi, l-Iskrittura tgħidlek għadu Alla. U l-ġisem korrott, imħassar, u d-dnub u l-saħta tad-dub qed taħdem f'dak il-ġisem. Sewwa, titwilet minn ġdid. Il-moment li twilet minn ġdid, l-Ispirtu tiegħek
explodes. Imma r-ruħa dajem, u l-ġisem dajem. Allura int fl-ispirtu ġgant. Akbaru dak li hemm ġo fik. X'hemm ġo fik? Teos, divinità, spirtu tal-Alla nnifsu. Għalhekk ħafna Kristjani li ma jifhmux d-dottrina, dak kif inhu Kristjan rajtu jpejjeb anka jidaj u l-bira keċċa x-xitan. Għax għadek ma fimx. Li dak l-ispirtu tiegħu huwa eżatt bħal talla. Ir-ruħ qed jaħdem u qed jopera bħal missieru l-antik. Għalhekk hemm issa l-bżonn ta' trasformazzjoni tal-fema tagħkom tar-ruħ. Qed tifhmu? Għalhekk għandek Kristjani jkeċċu xjaten imma għadhom karnali. L-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 7 dan huwa suġġett verament qed jinżel jasal bħalissa. Grazzi Ġesu. Meta Pawlu jgħid il-Kristjani, issa dik kienet knisja karnali. Knisja ġifieri li kienu immatura. Għandhom ħafna doni, anzi l-Bibja tgħidilhom Pawlu jgħidilhom ma tiġux xejn neqsin fid-doni, anzi id-doni kollha qed jopera f'dil-knisja. Qed jgħid ar-River of Love, hawnhekk il-profezija topera, il-ħelsien jopera, il-fenjaqan jopera, id-discerniment tal-Ispirtu joperaw, il-kelma tas-sapjenza, doni jopera. Sewwa. Allura inti il-bniedem li għadux mhuwiex iffurmat, ittrenjat u maturat, jaħseb li għax xi ħadd tipprofetizza, illa kemm hu bniedem tal-la da. Imma mbagħad taraħ il-bar jixrob il-birra. Issa tgħidli x'fiha tixrob il-birra. Ma fiha xejn tixrob il-birra, għalkemm jiena għalija personali tinten. Bis-serjetà ngħidlek, qatt ma iffansjajt il-birra u kienet verament iddejjaqni meta nara xi mara tixrob il-birra. Verament konni għarri. Sa dik l-opinjoni tiegħi, għandi dritt għalija, tajjeb. Halleluja, aħna nemmnu fl-ugwaljanza, dak dritt tiegħi. Thank you, Lord. Sewwa, infatti jiena qatt ma bist mara f'ħajti li kienet tixrob il-birra. Jew tpejjeb. Bis-serjetà ngħidilkom, għax kont qed inħossni jew qed inbuss ċumnija, jew qed inbuss xi bellija tal-birra. Insomma, anyway, dik hija l-opinjoni tiegħi for no extra charge. Halleluja. Halleluja, minni xed namel reklam tajab għal-birra, pero halleluja. Praise the Lord. Anyway, mela, meta għalek inti dak fisser b'nidem karnali. Karnali tfisser. Għal-kemm imma għamulet minn ġdid, Kristjan, imma għadu jaġixxi skont il-feelings, l-emozjoni, il-ħsieb, l-immaġinazzjoni, u xi jħoss, għalhekk meta jiena nsaqsik kif qed tħossok? X'qed nindirizza? Il-ġisem u l-emozzjoni tiegħek. Mhix nindirizza. Imma isma'wni darba kien hemm wieħed Smith Wigglesworth, ġis smajtu wieħed Smith Wigglesworth? Kien hemm ġuvni fuq fil-kongregazzjoni, mar fuq dar l-apostlu tal-fidi, Smith Wigglesworth, u qallu, "Hi, sir, ma nafx eżattament kif indirizzah, imma għallu, how are you feeling today?" Ħares lejha. Għallu, qatt iktar. Terġa' saqsini kif qed inħossni. Jien ngħid li nnifsi kif inħossni. I tell myself how to feel. Did you get that? Why? Because he has recognized who's in control. And in control is the spirit. So if you understand that your spirit must be in control, you can tell your feelings, be happy. Hallelujah, gloria al mole. Hayya, borro shada baba. Da ma xed tħajsu blaħ. L-ispirtu tiegħu kif qal li l-nifsi. Kapix? Alleluja. Illum l-ispirtu tiegħi qal li l-ġismi, għamel it-treadmill. U ruħi bedejt, m'għandi ġabtit. U l-ispirtu qal, u menem, u għamel treadmill, u l-ġismi jobda. Bingo. Imma il-ġisem tiegħek dak ma kellu ġabel jagħmel treadmill. Kellu għabtit noqgħod naħat televiġin u tinqallil. Unu tazzate. Imma qomt, ġismi jobda l-ispirtu, mort nagħmel treadmill. Alleluja. Ħalli l-ministeru minn din naħa ma jespandix.
Aħna rridu li l-Ministeru jikber, imma mill-punto di vista tajba. U jiena tal-opinjoni li mhux biss irid inħossni tajjeb fir-ruħ, imma jiena tal-opinjoni li irid meta nħares lejn il-mera qed nara raġel, man, oh, you look good. Wow. Għame, issa, jiena mhux biex noġob lilek, jien biex noġob lili. Amen. Jekk inti tħobb il-kurvaturi, dak affari tiegħek. Fejn mhux suppost qegħdin dak affari tiegħek. Halleluja. Imma jiena nħobb ċertu size u nħobb ċertu forma. Għalija. U l-Ispirtu tiegħi għalli aqbad ġismek u għamel hekk, muri treadmill. Għamel weights, għamel push-ups. Kapix? Meħx għamel. Għax jitallimt mill-kelma talla li l-Ispirtu tiegħi jikkontrolla li kif inħossni u l-Ispirtu tiegħi jikkontrolla li ġismi x'jiekol u x'għandu jagħmel, mela issa taf x'qed nimxi spiritwali. Mhux qed nagħti wisa għal-ġisem. Halleluja. Eżis aħwa nisa u rġiel, jekk intom tifhmu dal-messaġġ, ħatejnu lilkom infuskom minn kull punto di vista tal-ikel, tal-eżerċizzju, ta' x'taqraw, x'tisimgħu, x'taraw. Sewwa? Amen. Mhux kulħadd għandu l-istess tastes. Sewwa u naf li hemm varjetà ta' tastes. That's fine, all right. Fejn jitkellmu fuq affarijiet naturali, għax imbagħad hemm affarijiet li huma kontra natura. Darba xi ħadd qal u hemmhekk ma naqbilx ma dan li ntqal b'kull rispett li qal Ġesu anka kellu ġibdiet lej it-tfal ta' pedofilija. Dakinhar jiena kont ħadd xokk fl-istinku tiegħi, imma ma naqbilx għax nemmen li dik hija ereżija serja. Ġesu għax kien raġel kellu mela le ġibdiet lejn nisa, però ma nemmen li qatt kellu ġibdiet lejn irġiel u laqqas iktar u tal-lejn tfal. Għax dak mhumiex ġibdiet naturali. Il-bnien, isimgħuni aħwa. Għatifmu, ġviri, Alla li jifhem jekk jiena nara mara sabiħa, ma sax ngħidilha kera? Għal-mera sabiħa f'għajnejja, sewwax in-nisa mhux kulħadd li waħda sabiħa għal dak u għal dak tkun kera, u mbagħad li dak ma taġobx il dak taġob il-ħadd ieħor. Praise God, thank God. Halleluja. Imma l-biċċa xogħol, jew ir-raġel vice versa. Il-biċċa xogħol hija Ġesu kien jiena nemmen skritturalment li Ġesu iva kellu tentazzjoni f'kollox imma fejn jidħlu affarijiet naturali. Qabli nemmen li anka Ġesu r-rabja tiegħu kellu aptit joqtol il-ġeħad. Imma ma milix. Sewwa kellu jinnaf aptit forsi jbux il xi waħda. Ma ma milix. Mela le. Żgur li timmaġini l-Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 2 tgħidlek li Ġesu kellu tentazzjoni f'kollox barra qatt ma dinem. Ma qatt ma dinem. Jiġifieri qatt ma ta' għal-ħass. Għax baqa' jimxi fl-Ispirtu. Għalhekk jiena u inti nistgħu nimxu bħal Kristu, għax jekk jiena u inti nimxu verament inħallu l-Ispirtu talla jiddominani, mela l-ħass niklu fuq il-platt, mhux nimxi fih. Amen. Amen. Il-bieraħ, meta mort il-Parlament, kelli ħass ta' ċertu affarijiet. U għazilt, l-Ispirtu għazel li jgħid ruħ, mux hekk ħadamel, ħatitlob. Ġisem, obdi. Da hekk tfisser. Meta l-Iskrittura tgħidlek possess yourself, x'ti tfisser? Do you know that I'm possessed? I'm possessed with God. And the truth is, so are you, but you have to recognize it. Il-verità hija li inti possedut balla. Aħna ngħidu għax jippossedi d-demonju li ġeħad. Inti possedut balla. Alleluja. Issa jekk inti vera tgħix f'dik ir-realtà, Alla jippossedik. Amen. U hu l-ikbar mitli tal-oħna. Inti tafu li jiena Alla ħaġa waħda. U
U taf li l-iskrittura tgħidha di mhux Gordon-John Manchè. Darba kien hemm pastor ta' knisja kbira. U bravu. U għall-ewwel qal statement li nstemat naqra funny, però kellu żball. Għax qal smajt il xi ħadd fuq it-televiġin. Kien hemm preacher. U qal li Alla ħin kollu jkellmu da. Għal da għandu xi hotline malla. U nstemat funny u l-knisja daħku. Ma fil-versans kelma kien ignorant. Balalu. Għaliex? Għax da mhux biss hotline għandhom Alla, dan u Alla ħaġa waħda. Għaliex? Mela aħna ħafna jgħidu li jemnu l-Bibja, ma mhux veru ta' m'hemmnux ta'. Qed ngħidilkom aħwa b'wiċċi minn quddiem with boldness. Ħafna bajna magħluqin miftuħin beraħ ħadd ma ħalli ma ntibtibhomx waħda. Ħafna ma jemnux il-Bibja waqt li qed jippritkaw minn għalihom. Issa ħantebteb. Mhux vera ma jemnuwiex. Kieku ma jitkellmux kif jitkellmu. L-ewwel Korintin 6:17 jiena walla spirtu wieħed, mhux l-spirtu tiegħi u l-spirtu talla, spirtu wieħed. Jien u Kristu, Filippin kapitlu 1 vers 21 sa 23, mhux jiena u Kristu, jien Kristu. For me to live is? For I have died and my life is now hidden in Christ. Għax il-ħajja li jessa ngħix mhux hija ħajja ma ħajja hija Kristu. It's a surprise. Many people read it, but they don't believe it. Imma once again, fl-ispirtu, ħana qraw l-aħħar skrittura u nagħlqu. Imma kemm qattu bravi l-lejla. Hallelujah. Thank you, Lord. Morru. Verse 24. Isimgħuha. Morru o modu għadi. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, vers 23. U Alla taslimi għaddiskom f'kollox. U jżomkom sħaħ. Bla mit-tifsa. Man. Ma għamlu ġimma meditaw l-iskrittura biss, morru fitxuha fil-Grik, fil-Ħibru, fil-Ċiniż, fil-Ġermaniż. Morru fitxuha. Fir-ruħ, fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Qed jorina bl-aktar maċċar, 3. Sa ma jiġi jsirna Ġesu Kristu. Mhux tab xejn il-mulej jgħidlek li ġej għall-Knisja glorjuża, mhux ġej għall-pussikett, ġej għall-iljun li fih, meta jħares lejna Ġesu, meta jibda jara lilu fina, Ġesu jiġi. Kemm hemmx nobodu? Meta nibdew nitkellmu hekk, taħseb li qatt ma tallimna Kristjaneżmu. Tgħidlek xi tallimna? Religiosity. Not Christianity. Christianity, if I had to give it one meaning, means Christ in me. And Christ dominates me. How much? Fil-spiritu, fil-ruħ u fil-ġisem. U l-ħass ma jidħol imkien. Amen, aħwa? ħankomplu nomodu. Infakkarkom li apparti ġibu l-Bibja, ġibu xedaq b'saħħtu. Amen. U nhar is-Sibt u l-Ħadd immissjawix. Ejja nitolbu. Għaw xi ħadd illejla jgħidli Pastor, dal-messaġġ huwa verament qed ibirikni bis-serjetà. Amen. Amen. Il-lejla għaw xaħat jgħid li Pastor jiena l-lum irrid nitwilet mill-ġdid verament. Irrid nitwilet mill-ġdid. Mhux insir reliġjuż, nitwilet mis-sema. Għaw xaħat jgħid li l-lum nitwilet mis-sema. Irrid nitwilet mill-ġdid. Irrid nagħti ħajt il-Ġesu Kristu. Hawnhekk għandna wieħed hawn wara min iktar. Għandna 2 oħra glorja mulej. Kulħadd jgħid it-talba warajja u intom li għolejtu jdejkom jew suppost lejdu ħadd ma jitlaq mis-street please. Jekk jogħġobkom jekk m'għandekx miskappa la pipix, ħaġa malajr. If nothing skappa, then sit. Ħalli ma nagħmlux.
ħanal u ftit, malaj. Jekk inti qed tara fuq il-YouTube, fuq il-Facebook, jew xi ħaġa, qed talba warajja minn qalbek issa stess. Dak li olejtu jdejkom malajr, ollu jdejkom issa stess, poġġejt waħda fuq qalbek u għajdet talba minn qalbek imma, vera minn qalbek, u għajda warajja, jgħidlu missi qaddis. Grazzi ta' Ġesu. Grazzi tal dil-verità. Tal-kelma qaddisa glorjuża tiegħek. Ġesu, għatin il-ġuħ għalik. Ma rridx inkun reliġjuż. Irrid inkun ippossedut, ikkontrollat, invadut bl-Spirtu ta' Alla, bl-Spirtu ta' Kristu. Nindem minn nubeti u b'qalbi kollha indur lejk. Mulej, minajrek ma jina xej, midneb, mitluf, imma bil-qawwa tiegħek illum salvani. Nemmen li inti li bentalla l-ħaj u inti tassew mittalija fuq is-salib u fuq is-salib, mulej, permezz għaddem glorjuż divin tiegħek. Ħfirt li d-nubiti kollha. Ktib li jismi fuq ktib tal-ħajja. U l-lum issejjaħ li jibnek u bintek Aziza. Aħfir li mulej. U invadili qalbi u l-Spirtu tiegħi issa stess. U millum il-qudiem ma rridx reliġjon. Irrid lilek tinvadili ħajti, ruħi u ġismi. Għal-glorja tiegħek missir. Amen, amen, amen. Halleluja. Halleluja. Gloria lil-mulej. Ejja nqumu aħwa. Daw kollha li olejtu jdejkom, jew suppost olejtu jdejkom nixtieq nisidinkom hawnhekk quddiem. Eżaż aħwa, kulħadd jgħid talba warajja issa. Wara li tlabna għal dawk li jixtiequ jagħtu ħajthom il-Kristu, issa qegħdi talba warajja, kulħadd iqum. Min qalbek qegħdi talba warajja wara dak il-kliem ismajna mill-mulej. Ejda minn qalbek. Aħwa, the season of the lion has begun. And we are his, so wait, chap wara di. The season of the lion has begun. And we are his roar. Hallelujah. Amen. Is-sejd it-talba warajja minn qalbi, din hija stqarrja ta' fejda, minn qalbek ejda warajdlu, poġġi jdek fuq qalbek. Ejdlu qabba missir. Grazzi. Eternament. Grazzi. Tar-rikkezzi fil-kelma tiegħek. Fil-kelma tiegħek hemm il-fejqan. Għal-ġismi. Fil-kelma tiegħek hemm it-trasformazzjoni. Għal-ruħi. Ħsibijieti. L-emozzjonijiet kollha tiegħi. U grazzi tal-kelma tiegħek li permezz tagħha wellitni minn ġdid u wellitni mismewwien. Ġessu, jiena tiegħek. Illum minn dak li inti għallimtni, irrid li l-Ispirtu tiegħek fija jiddominani fir-ruħ u fil-ġisem. Ħalli jien inkun persuna matura, iffurmata fi xbija eżatta ta' Sidi Ġesu Kristu. Grazzi mulej li jiena ngħix f'din ir-realtà bl-ebda biża u l-ebda marda, l-ebda virus manda seta fuqi għax il-żerrija talla, id-divinità talla tammar fija issa stess. Għal glorja tiegħek missier. Halleluja! Gloria lilek mulej! Halleluja! Grazie Ġesu. God bless you YouTube u Facebook viewers. Narawkom is-Sibt, ara ma tmorrux timmissjaw is-Sibt u l-ħadd ġej. God bless you.